Pemirsa pikobot lelu ring kota Denpasar, Presiden kearepin antuk ngemargiang, parikrama pilah sampah, misahang pantara lelu organik miwah non-organik. Sakewantan parikrama inucap patut miolihang uratian, taler krama keicenen pengweruh, indik tata cara milah lelu, mawinan krama sayan eling, ngemit keresikan palemahan. Bendesa adat jenah Iwayan Karyase kesarengin prajuru adat jenah Inyoman Cakre mempengabdi majang pemerintah mangde ngemargiang penyuluhan indik parikrama milah lu santukan pauningan krama sajoning masahang lelu manut sorohnyane kantun andap. Anggandani talar mepengabdi mangda wenten fasilitasi krama sajroning ngolah lelu. Selami puniki lelu wantah keambil oleh petugas sewa kelola ke suang-suang genah krama. Nanging us punika petugas sewa kelola rumah semewah sajroning ngenahang lelu inucap. Manut dani satios pauningan krama sajroning milah lelu kantun andap rasa eling krama sajroning milah taler kantun kirang. Becik nyani nyabran wenten parum kemargiang taler sosialisasi miwah edukasi indik parikrama milah lelu majang krama. Saking pemerintah Denpasar sampun wenten perwali nanging rasa eling krama kantun andap pisan. Desa adat jenah sane madue asiki Banjar antuk krama pendatang sane wilangan ipun ageng pisan. Krama wed sane kantun madue tebe kantun preside ngutang lelu organik ring tebe satios makarya resapan biopori. Sakewanten majang krama pendatang rumah sepakewo mawinan wantah keambil oleh petugas swaklola. Kejantenang desa adat jenah nenten madue sumber pendapatan sane ageng wantah ngutamayang pendapatan saking LPD sane kawigunayang ngemargiang makata upacara wilangan ipun taler alit wantah satak seket yute nyabran warse. Satios punike desa adat jenah muatang prebeo sane kawigunayang pinake prebeo pewangunan pura miwah Balai Banjar. Dani maut sahe ngawigunayang dana sane wenten antuk ngemargiang program kerja ring widang parahyangan, pawongan miwah palemahan. Citamaya Bali Pos Nguningayang.